naked, butt naked. Prepisali mi kiwi djetu, hapsili me kad sam šeto beretu. Prijavio je nisam, zato ne postoji, nema svoj OIB. Otorinoklaustrofobija, svakog divljeg konja pretvorim u ponija. Mikrofonija mi zvoni u ušima, vjerojatno od prestanka pušenja ili od dušmana sa puškama. Vrpca pupčana, na stolu sklopčana stoji, a nema svoj OIB. Lovim sipe, na rijeci Mississippi, pucam po civilima, družim se s debilima. Uginula pilula, gola se skinula, možda nije moždani, možda su nas koštali. Dimio sam Indo, instalirao novi Windows. Pizdo. S kamionom ću te zicka, benzinom ću te lic, pa poslije vodom sitka, pa da poslije blistaš. A ponja vlak, ča nisi videl znak, mek neki utupak je nekad bio džak. Oprostite gospodine, ko ste vi? Ja sam 3, 6, 9, 8, 12, 4, 7, 0. Papira na svakom isto piše, nije mi se korok, ali ne vrijede više. Kako sad ne vrijede, kad juče sam ih predao, od jutra do popodne, čekao u redu. Možeš kupit kemijsku, da ispuniš takse, ako imaš prakse, koristi gas maske. Do mene neki ljakse, ima vrećice za place, za 2 kile mujli, dao pola plaće. U grupu me drže, kao stalnog gosta, predao im domovnicu, ovo im nije dosta. Traže me još i rodni list, da otplatim zastare i da si je čist. Trenutno prebivalište, tipično, Bakar si ti jugoistočno, ušetam se u šalter, zapalim bijeli Valter. Pitaju me ime oca i ko mi je mater, svima kamate naplate, al nek nekom neće jer on zna karate, brate. Kinezi me učili kad sam bio u Japanu, opet mora plaćat režiji i hranu. U kineskom restoranu nalaze se gospođe koje peru posuđe, sposobnije su nego cijelo vaše osoblje. Pita mogu sada idem, kaže može